Kangulumani au kita bagi ko na tikni awango. Apa vina ni ngoni tauro tikuna ngauna. Moko rongo da tikina na bos ni kalau. Sandua tungan nonda inui na kalau ndo be bang bulai kenta tale. Ni kuwa sai kawalu ni ulutanga na kaim baleta na itubak ni mbul ni tamata. Sa balabu toko mai na taram baleta sa leu talenga na mbula ni wala da. Raun da kilabinaka na ituba kinonda mbula kena lenga kena vagaloloma menda rawa ni vangara na binaka kena mbula pe ko enduandua nga tubu na mbula pe Yesu Kristo do romanda da tomasu tamai kimami tungo na nomuni vosa mbula nomuni vosa kau ngata mudu na isele wa mbatirua nomuni vosa duandua rawa ni buke kimami ndamme barongoda nomuni tukutuku ukeke mami turanga me ke mami koni dalata na kalau ngata lebu duandua onira ni bukeke mami kina na ne mami kalau ke mami rawata nga na mbula tau mundu na buku Yesu Kristo sandonu. Amen. Ni kuwa sai kawalu tingnon lutanga me beleta the nature of man se bakurichu ngango na mbula ninda sambale kina wala da. Ninda sa raida wodi tikumai na lenga ngoe vakaita mera. Sinrawa ninda vang bulai wale vaga bo me buke kenda kina na kalau. Nonda ulutangango edana tiko the rays of hope. Sa tege bu me dila mai na rara mani nui. Na inui ninda rawa ni vaga mbauti tale na kaut mata. Vetalia sara ninda sambale oti ena talain renre. Se rawa tiko nga menda vaga le suitale kan nuita kitale ni kuwa. Rawa vaga davo? Beleta na nonda inui o koe na kalonda wembuli ke Yesu Kristo na nonda turanga o koea rawata. He is able to save to the othermost. Iyo rawata o koe me ina bibang bulai me adobsar na yoti. Vetalia sara ninda sa benudi kenda vagadasar. Ena vevaka lolo virataki ninduka velu nimbula ni valvalada. Nambula ni veudui ke na kalau menda matataki koe tiko ena bura-burango se nonda tiko nga na kau tamata me adobo ni kuwa. Enda se manindia tiko nga ni veka ambulia bura-bura menda ngara unatu ka ngarava tiko vekoya na kaya sulia mai vekenda. We are God's representatives on planet Earth and that remains. So ni kuwan san reda yani na nona bosa ni ala na kalau ni loloma na covenant of grace na ve ala alati, okay? The covenant of grace at the fall. Singa imbal serengan temata sambasi kamai na kalau ndo ve ala alati go ni loloma ni sa bosa mai. Ni sember ni tau na lewa membaleta na talain renre kena itotongi, okay? Kanuma ni rausa laibu ni tumbatin rausa guilty tiko, okay? Kalau salah umai sa bosar virau taromanda nrau sa velo etaki bernitau na itutongi nimba sulawa numatiko kalau na nonan dau ve bagabulidi kaya au salomana au sadunru bagabakan kuidetak. So they need to be disciplined out of love, okay? Discipline of God is based on his love. Kalau lolo monggo sa sulia raumanda liu saranga ve rau na ve tau ruango nrau sa rere ka bunitu nrau sa guilty sulia rau ko ve rau na inui talei sa liu manda merau rongo da rau na inui ve lati ni loloma sena edana chigo na covenant of grace na dava na covenant duindui mai na contract. Na covenant said a vela lati kenimbalembalengo. God will fulfill his graceful act regardless. And a covenant. God will fulfill his graceful act regardless. Isa ni contract. Contract kenimbalembal na vela lati na contract me danduya londine na nonde sana. O koya sa fail me na nonde sana fail kin na contract. Siya nga. Na kalau na nona vela lati ve talia sara
kera sa fail na nona isa ni vele lati o koe na vaya doranga e na nona loloma na kasa ala taka. Na dava na vosengo na grace. Grace kainaki ni acronym nga ni etuvosa riches, God's riches at Christ's expense. G stands for God, R stands for riches, A stands for at, and C stands for Christ, and E for expense. Kanimbal chungo, grace na acronym ni God's riches at Christ's expense. Natapay sinay tukin na kalaw buto niya tukin na. Doon nga naka, naloloma. So, He first loved us by making us and now to save us out of the fall. Pagtikivu wase tolut kine tin kalima kavango. Iya kau na baga veme dhaki taki kemunrau. Keina elewa, keina nomukawa, keina nonakawa. Ena mbutu ngangia na ulumu kukoya. Iya kona ngangia na buku ni awana. Nakangulumani. Na imbalimbal ni tikine dhaki go. Sa raurongo da tu rau na rua. Ketika setan telenga sarongo da tu na kango. Okay? Rau sarongo da tu sarongo da ke tu ia e tuku vina ka ve rau na rua e tuku da ve setani. Okay? Imbalimbal ni tikine da ke ubang bauta ni rau ni vamadala taki na kau warau kango. Dua na makumbugu kango dua na nunguada. Dua na nona isingilece boleh tukina vango. Warning. Small but hazardous. Warning. Small but hazardous. Usa reida na tu posea via lastar viau. O makumbungu ndo urongota. Ni ulisia ni vango ni sambong samo de matagala yan ranga vangarayau mai. Kira ndo be tali taksara. Ndo rongoti koya o maringit ko sara na makumbungu go. Au siang seranga di binakata menda utangi, au siang di binakata mendua na lenga mea dobi koya. Ngon nungu na makumbungu gaya langu tali. Ngen nungu yada tali. Nakangulumani, na kalo e bakao ya ave iko. Sa sulit cuma na warning ninda via bagarere bag toka na tamata. Okay? Ninda sa lutu kina i valada. Small, and sa malumalumu, iya, and daw baka tumbulenga. And daw baka tumbulenga. Kalau sa kilatu ya, takamangano na boss niya layala, kayo koya, na inui ngo, nom kawa, kay na nona kawa nrono bemedaki, iya enang butunga gia na ulumu ko koya. Victory is promised. And na may buwet tale, and na bakang bulay tale, and na nona tale ng ganga, ko Jesu Kristo batike ira nalvena regardless. O koe na meda levungo sa bulida oti mai wala lain dan gai bulida talen baka oti ngo and a great controversy. O koe ngo atike bu baka dada mai lo malangi la ko mai burongo mai bakuria na nona baka dada me baka bulenga kina. Iya sa anda mai mbula wale ena bugu ni kalau rawata na kalau ndau bembuli kalau ndau loma ke Jesu Kristo o koe sa lagot mai. Boleh tatigo na non ding ni kuwa. Rongoda, imber saranga ni dal na tamata. Erto sa ambo si raun letol bakalo. Ke sa mani sol na ngalal ni baka tuluwa buwan na tamata. Ngay ding ta kami dala. Nadapa sana daka. Koe na kalau na lubena. Ya ambolea. Tamangu. Au sana bulia na tamata. Me udui kenda tau. Iya. Ke sa maninding ta kamedala nimbera ni tau na lewani rusa wana tamata oyau au sana lai mati raumanda meu sotava na rusa na donu mera sotava na kau tamata de rawa ni rending taka merambula tale ena bukungu. Kalau ambasi kamai na itegebu nimbula ena bimbuli ni sambale na tamata nro kabuni tu sa baka sanganggara tale na kalau senga ni via baka li rau pakandua never senga ni tatana ni kalau mendua be kanda me ali no keni katolu ni sandondonu me tau na itutongi
na lewa vei rau ke rau sa tako so tale mai na kalau loloma soli baga yau na kalau ndau loma soli baga yau kaya lataka na loloma vei baga mulai tale sana mai baga wotu kana taki ena bula ni kalau na luvena tawadala keina nona matisara toda tale lago lagi loma langi sa bula tu ni kuwa me tawa mundu. He is our ambassador in heaven. Ko sa mata taki kenda tiku mai loma langi. Na ka lomani, oi ko seng ni bulangi mai na bonoya, oi ko leo ni korma yo loma langi na buku Kristo ni usadi ngoma. Wa turanga tiku wa ni kuwa na kangu, kuwa ni loma lenga. Ko ya sa mata taki kenda tiku mai loma langi, sa tamata tu ni kuwa me tau mundu. Oi ko telenga o sa tiku mai kina baleta na ambassador sa tiku mai kina. Wadaw, tutoka ya? Iya kangu. Kenda sini be talo no wali tikungo. Ngo na nona daga loloma na kalau dolo loma me walikina na lenga ni kauta mata ni wala da. Rongoda sarongoda tua setani. Ya tama keibi na nona sa yala taka na kalau na be medaki ni kawa ni ngata ke na kawa ni alewa. Rongoda bina tua setani. Na be ngangi ke na nona mbutu raki na ulu ni ngata. Arongoda bina tua kwaya. Sakilam na tu setani bayau na tini ngaki na rusa au na nruka era tiko. Sakilam na tu ya kwa. Iya ni sakilau di tu setani na beka kedea ni sanda nruka era tungai na nruka talengana kene wati. Setani kasangai dakava. Sangai dakava na vela waki bunga. Okay? Kina kau tamata. Sakila tiko koe nisa na mai vangan rukai. Na nonra meda ongo setani sana da kava na kanga rawata menda muria na nona ilawaki kena venga unisala menda rusakina semberanga ni balabu na mbula ena bura mai veira na kawa ni atama ena nona baga tumbu kawa bura sa rusa kede tale veira na tamata honga lewan Oti na walu bura walu lebe na ngona nenoa walu wala ngai mbula do wala ngana bubale sandu na daga lebu na kangu sandu na baga daga lebu solia o setan no na ingu me baga rao taka na kalau ni kuwa seda kaba chikunga rongoda na ulu ne setani ena mama boa nga ena buku ni awana turanga sabakaen dua na koli edidi mai ni viakati ngai lauteke ngai na buku ni avana matamata o setani baleta ni rausa kilatiko na vosa ni alala na kau ni alewa nga ena mai vala ke setani ka vagambulai rautale ke irna non raukawa rai rausa ngandreva metotolonga na vevuetongo sudunga mai nei mata ni ngone o keni sa tukuna sarawibi ena vevuke ngani turanga au sarawata endua na ngon tangane wakati bua se vati endua ia senga beleta bura vina kachi metawa meva solna ngalala ve irna ken kawa meranduin dingi merandingo na turanga matai ngani ngono ya angai kanirawa avesau mendau lamba ana bua ni wala da. They must have missed Eden very much and the life without sin before they sin. Sakaya kinoivi ena vukunga ni turanga au sarawata endua na ngone tangane. Ana numambego hivi ni ko ngona ngone tangane ko alataki ko ena sudu mai wa. Ia di balabu selaku tsungango samai sudu oti na ngon tangane oya ko samai o Jisu Kristo ni mai lihat mata na kalau sa lagu di tali loma langi sa baga utale milismai au sa andiva me totolo mai na ka enonda ena buku Kristo e volai rongoda ka enonda na buku Kristo ninda sa baga li iteni makawa ke nambula ni bewe kani binaka ke nambula ni bewe tau raki watu ke na kalau bewe rai na matana botu rongoda senga na mata sa kunea
Seng nandalinga sa rongoda na kena tale na veka sa vagarauta na kalau menonra ko ira sa lomani koya. Okay? Vaya. Kang lomani. Gawilika na vagatagila rusang bulka ndua. Kena wasi rusang bulka rua. Mebukei ko ena nomu inui. O na kalau ena buku Jesu Kristo ena vakale suya kedetelma ena veka enda sa vagalia maitin. Ve rena matana botu kena kalau sengan tau mate, sengan tal na rawa, sengan tal na mate, ninda sa na sota kei Jesu, sa na dua tal na nonda korbo, sayo ni bo. Sa takalitan na loma lang makao kena bura-bura makao. Iya turang, iya kemunina kangu, oyana inui. Menonda inui, sengan ni kaya na nonda, menonda inui o Jesu Kristo ko sa nonda. Kambimbi kia, nonda rei di Jesu ena matana botu, kanda vaka mulai. Iya ni kuwa ni koi robi Jesu tiko na ilo lumbuawa. Waka taunde itaka tiko na nomun robi wakani, no iko sana leoni koro mai lo malangi. The covenant of grace, the covenant established before creation. Na vele lati ni lolomango ni kalau e senga ningai mai nakiti ni sa dhala oti na tamata. Ongo nandina e vagada unreva mai na i volatambu. Ni sembera saranga ni dhaka na vembuli kurtau na leo tolu bakalau. Ersa vela lati taka vakata girtau. Mena mai weti tale na kautamata kesa manindingi taka membale kina i vala da. So wasendu wa vaki na ono kaya vango. Mebakasa andingi taki kenda e liu e na bukuna. Sanga i tau ya butaki e muri ko bura-bura. Okay? Mbera ni tau ya butaki ko bura-bura. Sa dandingi taki tu e liu ko i kenda e na buku i Jesu Kristo. Ngo kene mbale-mbale. Uira era sana wakambulai na buku i Jesu Kristo. Uira ngo era sa tamatan dingi taki. Okay? Mbera serangan tau ya butaki ko bura-bura. Sandamu tu na plan go e na buku i Jesu Kristo. Mendayalo sab-saba kasenga ni dhala e matana e na loloma. Ni sale si kenda e liu menda vakambau menda lubena e na buku i Jesu Kristo. Nebakana nona lewaba kayalo vinaka mendo kai kina na kena vinaka ni nona loloma o koya sa lomani kenda kina ko koya e na bukuna nandau lomani. So randau wande otagachiku na nonda na kalau randau kaya sanding tangai some rusa some mbula sianga. Ena buku Jesu ndua ko era ding taka merambula era nambula kina. Sianga ni nambula o koya imbiling Jesu tani. Samadala. Weana lesi we kenda lesia na kalau eliu mendei tiko. Ena buku walanga ni lubena o Jesu Kristo koya ena mbula vakambula i loma langi ena mbula nga ena loloma ndua ni kalau. Pada boiku. Sindra ni kau ciku kia andu tal naka ena nona loloma ndua nga ena buku Jesu Kristo. Paulo talanga tukuna wakakina. Karun Timothy wasendua tikinedi wakavango. O koe sa vakambula i kenda. Kasa kadhivi kenda menda yalo sabsava. O de vambula i kenda na kalau ndua nga ena buku Jesu Kristo. Sangai kadhivi kenda menda yalo sabsava. Asa senga nga ena buku ni nonda dhaka. Ena buku ni sa nona inaki nga. Kei na loloma wale nga. Kasoli vei kenda e liu. Okay, before creation. Ena buku i Jesu Kristo. Sa vagatiki vue muri ko bura-bura. Sama tataya. Okay? Bernga idhala tama sandabu dituma ina plan. Ni vei vakambula itale. Sa rui kalau tutoka. Koe kaya vango. Ena cermaya oya. Ni nanona nanuma weekenda senga ni sangu ile dava. Nanona nanuma weekenda menda vinaka nga sinanona plan. Senga ni nona nanuma weekenda menda da. Senga menda lai rusa. Nanona tubo koe weekenda menda vinaka nga. Pada vano kangu roni vambauta ya. Iko roni vambauta na kalau vinaka nona tubo nona plan vei ko mo vinaka nga. Dau masuti koe karabiti koe kuni baru rabi kina nomu yalo matua sen nomu buku. Warrabi wa koe na vandon tagiko. Ena nomu ngomi sala.
Matai ni pita wase ndua tikina rusanga bulu. O koe sa vakamulai kenda, kasa kadibi kenda, menda yalo saba asa senga nga na buku ni nonda daka. Na buku ni sa nona inaki nga, kei na lolomo wale nga ka solive kenda liu. Na buku Kristo Jisu, sa vakatike bui muri ko bura-bura. Rembeka nimbera na bembuli, na kiti me soli na ngalala, ni baka tule wa vuana tamata, sa tiko na ririko ni rawa ni dhala. Rembeka Jisu, ambolea nga, ambolea, katukuna verau na rua, na tu bakalou, tukuna ko verau, na kalou na tama kei na kalou na alo tambu. Kera sama ni dhala na tamata, na tau na mbulia me udhui kenda tau, o yau, au na lako sombu, me ulai vebu eti tale. Plene asa andau makautu. Na vosa ni ala katukuni tau manda ve ye parama, endondonu me nonra kede na kai bura-bura. Senga ni nonra nga na nona kawa e parama. Watike buwase tini karua tikine tolu. Ia kau na vakalonga tatakira erasa vosa vakalonga tatakiko. Kadun rubi koya sa ruka kiko. Na kalonga talenga na bukumu na ve matangali kede nga e bura-bura. Gona covenant renewal. Nisa voleka ni yali bandua na kau tamata na buku ni walubu redi parama koya sanga ivosa aleala na buku ye parama mena kalunga ta maina nona kawa ko bura-bura kedenga saba ka bowi na bele lat ni lolomongo covenant of grace kibe ira andu na tamata e bura-bura mera botai telenga na vosa ni aleala ni be baka mulai tale iyo e baka tautiko ni sotavi nanga ngandre sena condition go. Nadaba tali na ngangandre ni kalou sena condition nonda otai na kalou ngata ni vele alati. Kalatia wase tolu tikine rosanga bulkaono. Ia kebaka dosa nei Kristo dosa anga ikawa ia parama. Kei nei tau kei mebaka na vosa ni ala. Pada wigo no kangu? Oiko sai tau kei tigu ni vosa ni ala. Oiko mbeka o sa kawa ye parama bagayal ni kuwa. Condition go. Iyo kebakan dosa nei Kristo. Iko sa nei Kristo tiko sa nungu masu ni kona nei Kristo ni kuwa. O koe sa senga na nona dhala. Okay? Tomika na imatai ni batu. Kabirika na ya leongo. Vosa takitiko ve ira na kawa ye parama. No kangulomani. Gona be sureti biko. Kosa tauri Jisu li me nomu ibagambula maina da. Iko roni bagabuta na vela la to ya ni kuwa. Keo sa lenga tu. Kani karua ni be sureti. Sa nomu turanga tikombega ko Jisu na turanga ni singa ni bagadedengu. Senga ni o turanga ni singa ni ngarabi kalau mata ni singa e nomu turanga tiko. Koe na turanga Jisu koe au buna utaka chikweni ngome na bos ni kalau. O Jisu o koe na turanga ni singa bagadedengu na singa ni bagarawa yang ngarabi kina. Kani katolu. Keo kaunting taka. Monga rabi koya. Alon dina buani o koya. Alon dina na nona lomaniko. Somaki. Kani katolu. Sa bosa tigo viko ni kuwa na ebola tambu. Kena yalo tambu. Kena watina ya lewa. Mo lako mai. Lako mai ve Jisu. Koe na turanga ni singa ni bagadedengu. Baka singa tambu na singa bagarawai. Mo lako mai. Ka ngunu. Keo sa. Via ngunu ka karamada tu. Jisu undu ngai rani sotawa. Iyo koya, nona singa yang garabiki na singa bagarawai. Nrauna lai sota kina ibali lutu. Mebakana nona ibalabala. Jisua kaya, en sabulido tumai. Ken dua via ngarabi au memuri au nga. Iko na muride. Ano kumasu ni kuna ding taka mo muri Jisu ndina. O koya na turanga ndina ni singa ni bagadedengu. Darumasu. Tumai kimambi na walebu nomu ni lolama. Na walebu na nomu ni bosa tambu. Nomu ni bosa mbula. Nomu ni bosa e kau-kaua e mana e vese utaka na tamata. Au sa masu ina bukuna endua. Varrongo tikongo. Unialo binanga na turanga. Kuni sulewa na bagadengu mea dhawa na ngauna. Sa solimbula kina ve kemuni. Kemami masu na buku i Jisu na ibakambula. Amen.